Baby, they come play Ewenyigba TV le come here akomya pan lady one now we can documentary. What do ako adare mi afa ajogon pomo one now ji plan of vehicle de ka won play me le yeme nyenko nye nate agbeyome Peter ke civis na me ke actor asi le nye modern dog atanti afi mi atenga senyenko le ebegbe menu le di fa one now ji le Ewenyigba TV jogon pomo wana woman no silis ebe English dictionary do boy ka trona asi leje fugbe manya gbegbo muti le ebegbe ma yenye do boy ka damagbe na mi hafi wana na avado nye bolo te boy ka ne mile kana mia ako agere me na mi anumakan deje si ba Covid-19 pododo a onya nui ka ele hema godo ika wole afudem ne hema de sia de kwakla duko vovo kana ye be eten deje sia akpo adeje si be le agbalan vie akpaji a enye dodo ade yike dodo pe enne yike na wole Ghana to come yike wole agbata kododo nyawoji pomle la mesen pa akpaji yike Ministry of Health, Ghana Health Service, Ghana Medical Association, Bakule Food and Drugs Authority. When I made a would dejessi, like Ghana to come a bell, to fear COVID-19 for article, dodo Ikawani article, Voyoani AstraZeneca, Pfizer, Moderna vaccine, Johnson and Johnson, Oko article 1 mene ko edem le Ghana to come a bell, what I do net to come a view. Kadungo via Midajesi name bell, Food and Drugs Authority, when I made a order asile. Pfizer jiba wo adone the vehicle but we aton that's no way any le Ghana to come kele Moderna fe akpajia amoyi ko hopecho bla efe koyi le AstraZeneca amoyi ko hopecho we any koyi kele Johnson and Johnson ke no do atikama no zereka me pomo agado Covid-19 pe atika bu wadaka wa yela enye amechichu alo dungo no la opeto ike mon popo areka ma anodume vi gbolu sibel wado atike le Ghana to come kele jesi be du doba ikanele la masanya oji ponye Ghana Health Service wala jesi deme be ma didio yo akodo ko de etomo ike be lebe agbalin vie mele asiu lo moso wana opa akpaji ikanya Covid-19 vaccination card mele asiu lo moso wana umowa womole asidagere ejiu kana elenkure agbalin ngutia adejesi be Ministry of Health / Ghana Health Service yenye Republic of Ghana Covid-19 vaccination card yenye wana yike ele ejibi ka tomanyatia yenye be enjoy life, protect yourself yike na ano agbe le Covid-19 pe yome yike wagbe na no dede pe akpaji kana nyele enkulentia akpe adejesi be le Covid-19 pe dodo ye pe akpaji a wotende jesi be du comme vi ban vovo yike ano asio na azale podengum yike anye wo pe voter ID ye ezange na la kwakple agbala de siare yike ateng adejesi be enye Ghana to come vivi happy one ka wo acho Covid-19 pe agbala ye akono kokude wana muti kala dodo ye pe akpajia le Covid-19 vaccination card pe dodo wana yo mentia na elenkude emma akpa adejesi be wo abie wo nko le agbala ye pe akpaji gbe kene wo jiu ale yike na le nchu na nya alunya nwi na nya yike nya sex wana kala ababu ha obie be nuto yi maka na le kada jesi be le Ghana to come nuto we at them ye wo Ghana to ko yike 16 regions so ye wo Ghana to ko kala wana be akpajia wo bi obe nuto so yike me na le yike nya wo district kala podanguma le yike me le Southton ta le district ba akpajia wo de mama be Southton kala sub district ba wana ma enye dono koji kana etere nuto muti kala akpabu ha dejesi be wa abio ba community alo nuto imeke nele hafile abie domle ema yime yika wantenga dejesi no bele dudu ye pakpaji ya enye afurede gere kana konchicho katalasi hafi agede wuji kala Covid-19 kade penya o menemi gogwa dejesi be le place of vaccination ke be te pe ka tutu wala abie dom nole wala dejesi nemi be atanga gere dono koji vuvu abe chief campus so health centers so health facilities the sare kana etere gogwa community health facilities so district hospitals so regional hospitals government hospitals so le kana le nyape gologu hana atike ye dodo kala wana pa akpajia na elenkurenti le gomia pa akpaje le yikama wo ko wonchochu wovoa akpa de jesi be le gomia wo de jesi te fama be first dose second dose ka atike yikana wo dono
be hachichua elete pe mani Pfizer yo do no AstraZeneca yo do no alo Moderna yo do no wa atike pa paji wala desidege kala porengu ma lei kama madu AstraZeneca enya atike madu ta wanglo te pe ma pa kulite pe ike wodo abielo anya wo pe mie ya alo pendusi ye wodo abieno lei ka wa kondichuma akoko adara ani kanu kutwa nga kai ka agublo ava ado Covid-19 patike ya wo anglele agbale VM no le wo pe agbodo wona o mai ka wonu kuji no be le nga kai ya le ya agagere no ko jihana atike akpabela do ika anye second dose ko nya mere ika wo de mebe le Covid-19 patike do pa wona o pe akpajia enu ika ihe nya be le po mo soso wona o me le ika matukula na ado danko akufu ado kana tikokula wo ade mebe le Covid-19 panya opakpaji havina apejinu eniye ikanye April le 2022 emanada yobama kwanya be yo ado article na Ghana VGG million bla eve le to come godu kana ma akplo agara nuto gado manem kakplo production le agenu to madolele le ame alafa ene bla ene vo eni ikanye 448 kala gaya amala fa aton ple wede kelela nuto ma bla aton for aden le ayawa so west da bla for de ke ga east ama we aton adenta ama awotema ama enyi able kuma central ama aden ga west ama aton le jokuku ama enne la nkwanta Medina ama aton okay kwe north ama eton able kuma west ama eve ashama America ayawa so central America kote Kole klote America, pone katamansu America, tema west America, weja gbewi America, kala tisina nutuama dolaliele nuture kaye kanya agona west me. Kala gaturupa nutuama blada voreke. Secondary takradi ame blane for asike izma is ame Andre wasa ame fi ame ene Pristia hunivili ame deka kala amuga nutuama bla sheke for ashike aku ame bla enyivo aden north tomu ame we eton kala ashanti nutuama bla alafa deka bla voreke kumanse bla sheke for aden anesia central ame we endem kwedu asu ame eve kala bagaji nutuama ame eve bongo America bolgatanga America le savana nutuama ame bla aton for aton le brekum ame we aden sunyani ame we ene wenchi ame ashiki le bono ojede pe nutuama ame we enyikinta po ame wu nkoranza sap ame aton atebubu amente ame eton kala kutuka international airport kenye ke ai yama buje pe ikana Ghana tukoma ame bla shake for the kai kana ko bufwa alafa enyi bla andro for adenke de sibele Ghana tukoma godua Covid-19 podolele ikana la tukoma awu akpawe aton le reyi yo woman kamia panu kwala kamia komia pa documentary alone lady wana akwana sesemdo yenye eki akwana mi lemia pede kawo lata